Нер сынып тұр да, братан, а? Алдың, сынып тұр. Қызыл машинадан сүзіп алып тұр, братан. Қызыл машинаның алдында мышық өліп қалған екен. Ошого сразу тормоз беріп қойыпты, көріп қалыпты. Артынан братан келіп билбестен қағып алып тұр. ДТП бойынша бираз өзіңіз ой пикириңизди айтып кетсеңиз, ким күнөөлүү бул жерде? Ким күнөөлүү? Жерде өзү мышык күнөөлүү да. Жалпыға салам достор. Бүгін машина бүтті. Азыр устага кетип атам. Устасы каршерингден эмнебиз дагы? Дальше. Тапи жетим, тапи болот го бияга. A few moments later. Машинаң бар кезде кел деп чалат. Көңүл өлбөсүн деп барасың. Сенин машинаң жок болгондо пох деген истебейт. Зардалыда пох барбы дейсиң? Наке, өзүң реклама кылып берчи, өзүң айтчы, комментарий толуп кетти. Кайсы жерде оңдоп атасыңар, кандай болуп атат деп. Assalamu alaikum. Сүлем. Мен сүлейін әкем. Жоқ, қандай, қайсы адресті айт точносын. Рабино 17-та, страня 4. Регистр, ходовка, мотор, полный глаз. Шиномонтаждар башталды сезон. Егерде 5 машина келеді, алып келсеңіздер, 6-шы машина бесплатный болады. Ну неге ты сразу так айтасың, неге? Демек, биздин атыбыздан келсе, скидка алып бересиң, 10%. Алып бересіз. Наушник өзі жарашып тұрады қачын. Все. Бұл жағынан реклама алып қойылым. Үшінші болып қалым. Ассаламу алейкум. Қанттейсіз? Тесіп бі? Багажды, бамперді, бұған килолар алып келеді, қыдырасам болды. Болды. Лаклека басауыз болды? Болды. Bunu nakleyken çok halagan joydan kesetdi, halası baydan, halası bu yerden. Kesip attırıp ki, şunun için ben joy koyup koydum oraya. Şu? O kileyler, ular ketadi. Ben bunu özüm getirem. Karaval, ey! Bu yakın ki? Çakırın. Ey! Sen bu yakın ki? Şef gelin bu yaka. Ben sürekli tam kırıp bana zazor, gördün mü? Bana zazor, bu bulan bu rovna. Gördün mü? Detav, bu bulan bu rovna olsa joyla buladı. Bana stop. Bana zazoru ver ki. Bu tamanı ya. Karava. Zazor. Stop. Bana senin niski anlamasını hem zazoru gördün mü? Ben perge tekmeydi. Ben per bana ne mesle tuttu haması. Görüp tekşiri var. Görüp tekşiri var nasıl diye. Haması ne mesle tuttu. Başka çakarım. Bunu hiç kim arkasını açıp bile DTP boptu demeydi bunu. Hoppa. A few moments later. Bagaj pulot yapıladigan qilib qo'ydim, chicha tugil. Shu rezinkadan suv kirmasin deb. Mana qara. Mana edan o'rtadan bosasan mana. Bo'ldi. Manadan bossang kapot qiyshab yopiladi-da, zamonga to'shni bormaydi. Shuni hisobga ol. Bo'ldi. Tokam nereden javishim kerak? O'rtadan yopasan-da bagaj. Bagaj hamma mashina o'rtadan yopiladi. Ne diyor maşallah? Kırıçıktayken taşını ölümde. Tunike olma, tam başına cevap turan tunike koy. Yo maya. Tunike просто tunike lan aç. Seninki telefonda? Benimki de le? No benimki var Japonski da. Koreyski. Koreya o? Japonya o? Japonya. Ha, Kore. Koreya da gitsin. Ultima degan, tonirovka degan yerga kelib hozir plyonkan basamiz. Sirtini ach. Shu men tenga ishga tayyor. Короче, hech taka salmoqchi barli tegizlar o'zi qo'limda do'stlar. Hozir aplika bo'ldi. Ner sinib tur da, bratan, ha? Oldim, sinib tur. O qizil mashinaning oldinda mышык өлүп калган экен. Ошого бул сразу тормоз берип коюпту, көрүп калыпчы. Артынан братан келип билбестен кагып алыптыр. Интервью берип койчу досум. Мо ДТП болгондон кийин, мо знак канча метрге коюлуш керек аралыгы? Өзү 11 метрден ары туруш керек. 11 метр, а? Бакаң неге 3 метр жакка койгон билбейм. Жагын закон ойлоп Праваны түшүнбөйт да, праваны сатып алгандар. Праваны сатып алгандар, а?
Bratан, мол 11 метр наракка коюлуш керек де ДТП болгондон кийин знак. 3 метрби? Мыйзамда ошондой, а? 11 метрби? 3 метр, а? Достор, комментарийга жазып коюңуз, канча метрге коюлуш керек. ДТП болгондон кийин мына жилет неге кийет, братан? Проезжая часть. Проезжая часть это что? Проезжая часть обозначительный знак болуш керек, либо отражающий жилет болуш керек. Ага. Жилет боюнча эмне дейсиз, урматтуу пассажир? Жилет жок болсо мени кызыл чүпүрөк байлап алыш керек. Кызыл чүпүрөктө тааныйт. Дежурныйда туруп. Суроо берди. Урматтуу пассажир. Мол ДТП боюнча бир аз өзүңүздүн ой пикириңизди айтып кетсеңиз, ким күнөөлүү бул жерде? Ким күнөөлүү? Эмне жерде өзү мышык күнөөлүү да. Негизи достор, алдыда кызыл машина неге тормоз берди деп ойлойсуңар? Бул, короче, өлүп калып туруп, алдыда мышыкчы. Ошону көрүп, сразу тормоз берген, артынан братан успеть этпей сүзүп алган да. Ошого эми азыр берди причина мышыкта, Мышык. Кызыл машина жок, күнөө жок бунда. Кызыл машинадабы? Эми кызыл машина эмне? Мышык адам өлүп кетип атпайбы? Мышык өлсө өтүп кете бербейби? Эми токтоп жаназасын окуйлу дегенде бир болсо менимчечи. Жыгачтан эмелерин жасап туруп жерде эмес көтөрүп алып, чың. Урматтуу пассажир, дагы бир суроо сизге. Аз гай келсе, сиз пассажир белеңиз десем эмне дейсиз? Жок, гай келсе мен документим жок да барып отуруп алам. Рахмат интервью бергениңиз үчүн.